ወላሂ የእናትን ቦታ አየሁት። በቃ እናቴ ለካስ እናት እኛ ስንታመም እስን ሀደቲ ቆስተን ምቲ ጆሌን ቶኮ ቶኮ ሀደቲ ቆሰኒ ሀደና ማረስተን ሃቲ ሃንገም ዮ መታን ዱኩቡ ሃንገም እስን አከሮ ሪፍቱ አከ እስን ሪፈቱ ኦቦሌሳ ከየራት ምክንያቱም ረቢን sinjalaan dhukkubsiin eenyuun ni qaba kan koo addanatti ta'eeti maali kan hin qabu tokkicha isa siree galee isin yookiis adaadaa qabdu abbeeraa qabdu kan itti obsitanii qabdu obboleessa obboleettiin hin qabaaban garuutu immoo bakka ምንም yoo ta'ee bakka isin gubaa siree galee wanna takka bicha alaaqam rabbiin naaf fayyisu inni danda'a ilaahin si galee yoo rabbiin jedhee naaf fayyisu rabbiin yoo keessa koolaalee rabbiye rabbi si yaa fayyisu waan ati beeku qabdu innuu si qabaatee waan isa keessa dhukkube kana waan itti himate kana isa qabaatee sitti himatuunu waan tokko alhamdulillah jechuu qabda si galee namoonni hedduun nama waa itti himatanii dhabaniyyuu kabashitaa lammataa ofitti uuman hedduutu jira. So atuyyuu jiraattee keessa isaa si himatee hafuura galfatuun isaa sunu waan tokko wallahi አንቺ ደግሞ የባሰ እንደዚህ ተጨነቀሽ ለሱ ምንም ነገር አታደርግም ጠንካራ ስትሆኚ በቃ ሲጅራም እሰጀጀቤሲቴ ኦፍሌ ጀባቴ ጀጀቤሲቴ ወጀቴ እንለያ ደዲሴ ኒፋያ ጀቹ ነገሩ ኦፊ አከነታቴ ሰት ወኖ ጀቹ መሌ ሆማ ኦኖን ቀብዱ ማማቲያ አብሽሪ ረቢን ሲሃም ፈየሱ ወንቱ እንደ ደግሞ ረቢን አርከ ጅርቲ ወላሂ ከባድ ነው ግን ሌላ ነገር ይቅርና እኔ አሁን ማዘር ጠዋት አውርቼ ማታ ድምጼ ከተቀየረ ምን ሆነሽ ምንድነው አመመሽ ስራ በስተብሽ ነው ምናምን ትለኛለች ሶ ይሄን ያለው የሰው ስራ ራቅ በቃ የሚያሳስበው ነገርና አብሽር ማማት ያ ረቢ ሲሃም ፈይሱ ዱአይ ጉዱ ላይክ ረቢ ከገለተ ገልፈዱ አቱ ጅራቴቱ እኑ ሲቀባቴቱ ዋን ከሰ ሳስትመቹን ኩን ዋን ጉዳዳ ሲገለፈቱቶ ሶ አታስቢ አታጨነቂ እና እንደዚህ በቃ ኢሞሽናል ሳቴ ወንኖን ታይኒ ኦፍተስ ገበሲ ማሊ በቃ ሶዳዱ ይታዘሙ አኒማቲክ የኬሳ አይሮን የሚልኩብሰቱ በቃ እናቴ ትድናለች ያልኩ ነው ገባሽ ምን ነገር ሆኜ ያጣዋት እና የዚህ ልጅ በሽታ አልታወቀም ሲገሪ ለምንድን ነው ሁሉ ጊዜ የምፈተነው እንደው አንድ ጊዜም በአላህ ስራ አልገባም ሲገሪ አላህ የሚወደው ሰው እኮ ነው የሚፈትነው ፈትዬ ረቢ ነው መጃለቱ ፈተና ዋና ነገር የሱ ፈተና ማለፍሽ ነው ፈቱኮ ነምን ረቢን ነማ ኦፊጃለቱ ነምን ኩን ነመኪየ ጀዴ ነማ ኦፊጃለቱ ፈተና አትባይሳ ሶ አንቺ ሌላ ይቅርና አላህ ዘንድ መወደድሽ ራሱ ጥሩ ነገር ነው ሶ አትሞቱ ረቢ ሲጃለቱ ከነ ህሙፈቺሲን አለቀስቴ ማልጎቴ ያ ረቢ ማለከነ ጎቴቴ ኢኖቀስ ረቢኑ አልহামዱሊላህ ያ ረቢ ዋን ሁንዳሲቱ ሐርካ ቀብዳ ተወከልቱ አለላህ ሲት ኦፍ ከኔጅራ ከዋን ሁንዳ ጎዱሌሲ ከዋን ሁንዳሌ ጎዱ ያ ረቢ ኪያ ሲት ኦፍ ከኔ ረቢ ሆኖ ገለተ ገልፈዱ መሌ ኢሰሂኖቀሲን አመስግኝው ሲገሌ ጅሩኑ ሱጅራችሴ ሀዳ ከነ ጎዴ ከናስ ደገሲሱ ከቱ ረቢ ገለተ ገልፈዱ አልহামዱሊላህ የኢ ሶ ያ ረቢ ከከተ ኢሰሂኖቀሲን ምክንያቱም እኑ ጃለቴ ከሰፈተኑሁ ዋን ሲጃለቱ መሌ ዋን ብራቴ ሚቲ አብሽር ማማቴ ያያዲኒ ዱአይ ጎዱ ረቢ ከገለተ ገልፈዱ ዋን ጅሩ ሁንዳ ሲቷርካ ቀበጀዲ ሰምቦለ እኑ ሲንገቱ ኢልሚ ነማ ሲገታ ወንት መርት ሲገታ ግዜን ሲገታ ገሩ ረቢ ገቴ ሲንገቱ አተሰተኮ ቸቀበተ ወጀዴም ተታናኒ ተናፉ አታልቅሺ አታስቢ ምንም ነገር በቃ እሱ ያለ ይሆናል እሱ ያላለ አይሆንም በቃ ከሀዳ በሪ ዱኤ ከሳበ ጀዳን ጉያን ጅራችሱ ጅራ ለቅ በቃ ዲሚ ማሊ ከጀደ ሞቱ ከረቢን ሞቱ ፊዴክ ነው ሀዳ ነው ጀዳም ሚቀከምቱ ጅራ ከናሁ ወንት መርቱ ሰርከ ጅራ አቲ ጭንቀምቴ ሆቶ ኮጎቴፍ ወንት ተኮጎቱ እንጅሩ ሰላተ ከሰላቲ ዱአይ ከጎደዱ ረቢ ከገለተ ገልፈዱ ኢንሻአላህ ረቢን ሞቱ ዋን ሀፍተ ሲያፈይሱ አንገጅሩን በቃ ኢሳአፉት ኦፍ ጀጀቤስ በኔ አከነት ኢሞሽናል ታቴ ወንዶንታ ኢኒ ማተለኩስ ዘሙ እኔ በጣም ሰብሪን ቀቡ በርዱር አማ በቃ ሰድረቲም ቦበር በቃ እኒኑ አጃይቤ ቪዲዮ በኒና እንጀ ቪዲዮ በኒና እንጀ በር ቪዲዮ በኔ ጊዜ ናርቡ ኦኬ ያው ከሰቲ ልቅም ሳርታሚ ናንጀ ወላሂ ያከስናኝ ልቅም ሳርታሚ ልቅም ሲያደ
ይቅምስናም ቤካ ዋምለ ቤኑ ሁንደ ደንዴቱ ሲኒኘን የፈትዬ ሁሉም ነገር ትችያለሽ ሲገሌ አማ በሪ ኑ አማ ፈከኛ ሐጉማ ከሌ አስባይ ዱበኑ ፋኑ ባን ወላሂ ከኛ የበለሽ አንቺ ጠንካራ ነሽ ሲገሌ ንጫላ ጠንካራ ዳት ያማ ሶ ሁሌም እንደዚህ ጠንካራ ሁኜ ጥንካሬሽን ቀጥዩ ዋሁን እንደ ደንዴቱ ያ ጥንካሬ በህይወትሽ ውስጥ ያስፈልጋል ያ ጠንካራ ሰው እኔ ቲክቶክ ስመጣ በተለይ ደግሞ ዘሙ ሞዳቸው ሰዎች እንደናንተ እንደዚህ በቃ ሰው ሳይ ስስቅ ስጫወት እረሳለሁ። አመመዲ ፊማኪ በቃ ልቡን ጀራ ጭንቀምቴ በቃ አረ ብልብለ ጩጩፈ ረፌ በቃ አነዳ አልከም ጉቱ ስረፋ ቡሌ ኦሉም በርባዴ ሲገሌ ጆሌን ኩኒ ሞ አና ጀዳኒ ጭንቀመኒ ኖ ፈትዬ የሆነ ውስጥ ስትሆኚ ላይክ ወንተ ተኮይ ከሰገልተ ጭንቂ ከየሆነ ወጥተ ነመራ ፈጋችሁ ፍለቴ ነመራ ፈጋችሁ ፍለት ታነኔ የባሴ ኦኖ ታጣ ሲገሌ ጭንቀቴ ስትደበላ ደማ ነመት ዲያዱ ነሞጂን ሀሰይ ሀታ ቲክቶክ ስቴፕ ያከሚ ከሳ ፉዳ ዋንጀሩ ህያቱ አብር ፎቶ ስሪዳ ፉዲ ዮ ደንደተ ድኘተ ካን ኢቲ ፉቱ ቀበኝ ከቲ ሌትስ ጎ ኖ ፕሮብሌም ፉዲ አጋ ደንደተ ድኘተ አጋ ጅልቢ ከንከ ኩን ፓውሪን ጅልቢ ከንከቲ ሲከሳ ዱሜቲ ነንጋ አከነቲ መታ አከነ ገሳ ገዱት የቾ አከነ ወልየተ ዱበርቲ ላሉ አከነ ህንጋ ገሳ ገዱት ፉዲ ረኮን ቀቡ ደሚ ገሩ ታፉደ ሰን ጆለን ሱን አከሚ ጅራታርቲ ኢልሞን ተንቴ ሲሬ ጃርቲ ተንቴቲን አላ ቀብዲ ክፍሊ ጃርቲ ተንቴቲን አላ ቀብዲ ኢልሞን አማ በርጋፈ ወጋት ለመጌቴ ዋሁን ደፊቴ ዋሁን ደፊቴ በር أنا الراجل ترى الموقع باسه بري تشوفه هذا ما ناوي ولين سيرين براني دوكا كفيلين برانجروها كده راكو جتشور أشمت يوكا المود أفان إمبت وقالة مجرا جارتو في أشمت تاب قلت المود ساقا كان قبّه تيني وان برباد دلقا جتشور هنك إسوان إنتاني برتا دائم نساسو هنك إسوان إنتاني فودا جتشور الموت عند قالوا بيجاو صنطاني أتي تدبرا يا دوك أبدا الموت يا مال قروقا قافوا وقال ما تقوى على الله روي كتدا الموت كقول سؤال ما بيت عرفات إلى الأبان برانتاو الموت كقول سوسن يا هذا بيجي سبارة أنا ما دبرتو تانجرا جرا بر بيرسي أفور فودو صنطاني دبرتي أفور فودو رتي لازي أفور إجارة الرجاري لا فكان يفهم كلاسي أفور قافة يار كيف لي ما لك بل أفوري قافة يار تينجته هاي رارجتا يوم قمني هو كم قل هايا أتي كمان بل أفوري واني جارتون نبدي دبرتي أفور فودو ما نرارجتا منهي gara dabarsa takasafte mata kan ke lukudi takana gasigara galchi sifte si hi sifti argite ya beri tante lachuyu koba yaade koba galti takammo qabenya dan ko dani qabenya ko defi tawan horatun hinqabdu inu abar akkan man afurfuru hafo tamale gammachu hinqabdan takawali no hagamtu gammade bulajir nama murasa hiyo kataka wale nuga made bularo yo duga dubban ufi obsitani kadiftan male tani qatani wali ngafa tam futani yetan ilmo dalkitan ngafa tam futan damma dalki damma bastani sin wallahi me damma bastani ngira albuda hinjire kana bastani sin albuda wani sin bazu rafa furfutan bar ati takka qabdu sani wali jette akka fakkenya ebelu fakkeenya miidiyaa irraa osoo hin taane laayikiif sheerii isii ittiin argatte osoo hin taane laayikiif sheerii jireenya mana kan keeti gola kan kee keessa saaloonii kan kee nama hedduutu arga kilaasii kan kee kan bultiidha kan ofii kan keeti argitu san hagam tolfatteertaati kan jaartii tan teetii wal irra ciiftu adda saaloonii kan kee soofaa qaba televiziinii qaba namni hiriyyaan kan kee seene woo maashaallah kifini kan kee garuu yoo seenaniitiin jedhani daqiiqaa takkaaf dhaabbachuu hin danda'a maal fayyada namni jireenya ka balbala yala osoo hin taane ka booroo keessaa tolfattee gaafa jette fuudhii afur deemi rakkoon qabu garuu osoo siree akkaayyuu hin qabne ka sireen isaa tun gizeenni jaartii irra waliin irra qiqiqiqiqiq akkas ta'anii siree tan deetu sooressa hima siree akkaayyuu hin qabu mana keessaa sireetu sooressa hima wallahi waan isaan dalagan siree isaaniiti hima siree akka mana keessaan qabu jaartii afur fuudhuudhaafi ija dhiiba akkana garana ma sanuma takkatti illee akka ittiin dhangodhuure seeraan gadi wanna dee maal rakkoo siree basaan illee takkatti godhan seeraan ija
grupi kabirin ujijirun dende bakka hinga kalas gorsi baay'ate fi golotti fe'ani si keessa yaa'een sutu bara Ya rawadeeti. Amma mee nama tokko chaluufi daati geemii taphanna. Lagi kana fi shamarranis dhiirrisi akkasumatti ilaala. Akka cawraa keessa turte garuu wallahi waan gorsa bareeda isiniin dabarsite itti fayyadamaa. Cooraa keessa dhugaan jirtitti Oromoo yoo mammaattu. Waan takka cooraa kolfaafillee haa jettu malee wallahi dubbii qabatama qabu. Nama qalbii qabuuf keessa fudhate. Uumama jiru haasoo itti garuu keessa tarte. Keessa madaaltanii fudhachuun isiniif. Keessa noor kaalitti eebardin gatatti icciitii dhiira akka waan bira ciiftee argitee siree kiikii jedha. Siree kiikii jettura si fidamoo maal jechuun waan akkasii haasoo. Dalga dhagee unu oltu beektaa gisee sirri. Maa sharma takkatti illee taatu egaa xarfaffaallee dadhabisan seeraan gadi qoteellee yoo dhaabe mukallee akkasiin hin iyyin. Maraattuun duraa dhugama dubbatte naan jedha tokko. Nama beekuuf hin jirre malee. Naaf taate haadha faatee jedhan asiin leela ajaa'ibaa bara. No wallaa nama yeroo baay'ee yeroo dubbadhu dhiiraafillee dubartiidhaafillee numa dubbadha. Garuu irra caala dubartiif dubbadha. Maaliif jennaani nuti dubartiin wallahi warri dhiiraa waa hedduun miidhamtuudha. Waa hedduun miidhamtuudha. Nuti dubartii jechuun uffata adii kana. Gidanii gaafa waan nurra bu'anii wanni sun nurraa beeksisa. Dhalaan ka miidhamu nu. Waa hundaan ka miidhamu. Gaafuma intala takka fuutee mana ola seensifte. Isin gaafa dhuftee mana kan kee ola seente sanirraa gaafa guyyaa lammataa irra tayaadaati. Tayaadaati. Bar isin quufa saata ka quuftanii iyyuu obsuu hin dandeessanii bar hin cannaqamtanii nyaanni tokko isinii ta'uu dhabee garaa isin qabee hin cannaqamtan. Isin garuu ilma kan kee gadhasii baadhattee. Waalaikum salaam. Ilma kan kee gadhasii baadhattee ji'a 9 guutuu akkasitti hin tanti. Waa meeqa obsitee jechuudha. Kan yeroo ciiftu hin tolleef, yeroo dhaabbattu hin tolleef, foolii nyaataa yoo tidhae kan hin tolleef. Akkasitti obsitee miidhama waa hedduu obsitee agarsiigeetti. Ati garuu ka dhiiraa kan hagas hin dandeenye aarii gisee takka isiin aarteen asii furguggeessitee akka nama kuwaasii goolii galchitee asii darbitee gooliidhaan dhooftu of laaluu qabda. Sun sirratti dirqama. Okay? Maaliif jennaani? Tuuni haa caalu jennaan haa abaasuu jette. Siree tolfadha yookaan ammoo mana jijjiiradha. Tummataana nyaatte dheeta biraa fuudhee taan tashii akkana gassuu qatte tan osoo akkasirraa waliin fudhatin ta itti bariitu dhaqa. Deeme. Wallaahi. Ta guyyama irraa laalu. Ta akkanaa tana fillaqa. Ala laalu. Wallaahi dhugaa isin hin jedhaa nyaata mana keessaatiin naan taane ta nyaata gootu fuudha jedhee yookaan deemee tun ilmaan bichaa dhalti durba naa dhaltu barbaada jedhee deeme yookaan rakkinni isarra ta'a durbuma san uyyuu jechuudha. Deemaa sanyiin isaa yookaan dhiira bichaa biqilchoo ta'e maaltu beekama. Akka waa wannoo kana ta durba naa dhaltu fuudha yookaan ta'a. Waan hedduu jira jireenya keessatti kanamaafuyyuu walii obsuun nurratti dirqama isiniin jechuu barbaadeeti dhiiras dhalas jechuudha. Kas dhageettan. Taani ammoo aadaan taane aadaan godhatina. Ulfaadhu wallahi gorsi kee hedduu bareedaa. Suuta jedhi raahaa godhiiti ol gala jaartii tanteeti. Gala asii ijoollee ilmaan haadha akkasii. Isii Shizamba zambiin isii maali? Alaa aartee dhufte qumaarii irratti. Alaa aartee dhufte birrii nyaattamte. Alaa aartee dhufte moobaayiliin kiisii fudhatame. Alaa aartee dhufte yookaan maatiidhaan namaa wal dhabde isii irratti buufachuu maa barbaachise? Haadha manaa tanteeti. Namni yeroo masaarratan nyaayyuu kabajaa godhee jiraata. Isiin haadha manaa keeti. Bohaarsituu jiruu keeti. Qabbaneessituu. Gitee tayyoo beelofteetiin jette qalbii tantee si jiiftu. Tayyoo aarteetiin jette qalbii tantee si jiiftu. Yeroo isiin mana keessa jiraatte manni ifee sitti bareedu.
bishaan kan inaafi diyettee akka ilmoo teetiitti ergattu isin haadha manaa tan teete jechuudha. Xurii kan kee qaama keessaati. Meema fakkeenyaaf amaan haadha ofii waliin mulqatee qaama qullaa ciisaa hin ciisu. Jaartii ofii waliin garuu mulqatee qaama qullaa ciisa. Isin isiisanii jechuudha. Bar garagaraa miti bar namni tokko gaafa dhiirti tokko gaafa aarte haadha manaa ofii tana kan akka harreetti dhiitu jira jechuudha. Ta'uu hin qabu. Amma Aariin sirriidha waan hedduu si gooti. Wallahi aarii waa hedduu si gooti. Waa hedduu si jechisiifti. Garuu aarima keessa iyyuu osoo jirtaniiyyuu osuma lola keessa jirtaniiyyuu jecha guyyaa taruuf jettanii taayimii tartuuf jettanii jecha haadha manaa tantee tana garaa isiisitti hadheessu. Garaa isiisitti hammeessu. Ilmoon yeroo ammaallee bari yeroo tokko haadhaan osoo ati waa jetteeti gurra fudhatti. Aayibboon bar aayyoodhaan akkas jedhe jetti manaa baatee jechuudha. Ilmoo tantee irratti haadha manaa tanteetiin waan jedhin. Amma tokko ilmoo akkanuma kaayee siree addaatu hin qabu haadha manaa ofiillee achumatti taaptaap godha. Gizeetumullee ilmoo biirattuma. Wallaahi. Ilmoon ganama gabbaatee dhaga'amu watti harkisu aayyoon aabboo akkas godhe. Wallahi dhugaan sinin jedhaan dhugama sinin himaani. Kanaaf ilmoo tantee biratti haadha manaa tantee akka argite ittiin bu'in. Ilmoo tantee biratti haadha manaa tantee akka argite waan jedhiniin. Ilmoo tantee biratti haadha manaa tantee qusadhu. Ilmoo biratti loltaani ilmoo bira waan barbaadde jettee arrabsita ilmoo bira waan barbaadde wallahi dhiyoo tana amatti jechuudha ijoollee wayii mucatti daa'ima waggaa akkas naannoo waggaa lamaa wayiiti daa'imattiidha. Adda abbaadhaa fi haati waltuman. Moote lamuu karaa irra dukkaanatti arge. Adaadaanaan jette haan jedheen. Daadii maamii bar argite akka abba afaatii wal godhansan jechuudha. Ilmoon tante bararraaqaa guddatti haala badaasii fi ilmoo haadha tante irra baraa jechuudha. Ilmoo nyaachisuu bichaa miti obaasuu bichaa miti. Waan jettu laala rafaatee koomentii eessa finnaree ijoolleen irra